U prisustvu direktora javnog preduzeća Putevi Srbije Zorana Drobnjaka i predstavnika lokalnih samouprava Lučani, Arilje, Čačak i Požega, danas je svečano otvorena deonica puta Kotraža-Beli Kamen-Trešnjevica u ukupnoj dužini od 7,5 kilometara. Vrednost radova je 40 miliona dinara, finansirali su ih Putevi Srbije, dok je izvođač bilo ivanjičko preduzeće Putevi. Predsjednik opštine Lučani Milivoje Dolović rekao je da je ovaj put od ogromnog značaja za sve ljude koji su nastanjeni u Kotraži, ali je i najbliža veza sa susednom opštinom Arilje u koju će se sada stizati za 20 minuta. Trenutno do ove godine asfaltirao nekih 92 km putnih pravaca, nekih 10 km iz sredstava budžeta lokalne samouprave, a 82 km uz pomoć Vlade Republike Srbije i Puteva Srbije. Ovim putem želio bih pre svega se zahvalim predsjedniku Republike gospodinu Vučiću, Vladi Republike Srbije, Putevima Srbije na sve onome što su učinili za Dragačevo, jer zaista ovo je jedna velika stvar za sve meštane Dragačeva, jedan dokaz, jedna poruka da treba da ostanu, da se bave oni što su do sad radili, da zasnuju, oni koji nisu zasnovali svoje porodice, zasnuju porodice, a oni koji žive, koji rade, prave se poljoprivredom, da ostanu na svojim ognjištima i da na jednostavno što bolji način jednostavno se uključe u celokupan društveni život. Naravno, iduće godine lokalna samouprava je predvidela znatno veće sredstva u budžetu za ulaganje u putnu infrastrukturu i u dogovoru danas sa direktorom Drobnjakom i ljudima iz Ministarstva saobraćaja se nadamo da će, ne nadamo se, nego će se i nastaviti i dalje ulaganje u putnu infrastrukturu u Dragačevu. Kao što ste svi sami bili svedoci tokom 2019. godine, opšti je utisak da se u Lučane najviše ulagalo, maltene u čitavom ovom okrugu, ali jednostavno Lučanci i Dragačevci su to zaslužili i zaista, verujte, posle ovoliko godina propadanja putne infrastrukture, krajnje je došlo vreme da ovo obnovimo na jedan pravi način. Ono što je interesantno jeste da ovaj putni pravac, odnosno deo putnog pravca koji je danas asfaltiran, 88. godine, davno 88. godine urađen, gde je učešće lokalne samouprave bilo svega nekih 15%, a 85% su bila sredstva građana. Evo danas, posle 31 godinu, smo uradili i više putne infrastrukture, 7,4 km i sve uz pomoć Vlade Republike Srbije i Puteva Srbije. Direktor javnog preduzeća Putevi Srbije Zoran Drobnjak najavio je nova ulaganja u putnu infrastrukturu širom Srbije, kojima će biti obuhvaćena i opština Ivanjica. Ja sam uvek rekao da u 21. veku svaka lokalna samouprava i svako selo treba da ima asfalt, jer evo javno preduzeće Putevi Srbije su u ovoj godini od 1082 km te rehabilitacije puteva što smo uradili smo 542 km po svim opštinama i po svim gradovima Srbije. Javno preduzeće Putevi, zahvaljujući Vladi Republike Srbije i ministarstvu, su izdvojili nekih 40 miliona za ovih 7,4 km. Naravno, i naproleće ćemo još da uradimo u opštini Lučane, kao i u opštini Čačak, kao i u svim opštinama Srbije. Dosta je uloženo u opštinu Lučane. Ivanjica je dobila čuveni put do Devića. Da li imate u planu nešto i za Ivanjicu ove godine? Imamo u planu, pa ne u ovoj godini, ali sledeće godine će imati u planu. Deviće mora da uradimo, to je u pitanju nekih 8 km, verujte, do sad je urađeno nekih kilometara, koliko ja znam, urađeno je za pripremu za asfaltiranje. Ta investicija je malo veća, preko 350 miliona košta ta deonica od 8 km. Naravno, i Ivanjici ćemo da uradimo, i mi uvek imamo dogovor preko zime da za sledeću godinu, kad počne sezona u martu mesecu, da svi predstavnici opština, pa čak i opštine Lučani, da kažu svoje želje, pa mi da im kažemo šta možemo da uradimo u narednoj godini 2020. Konkretnije, dakle da očekujemo investicije u Ivanjici? Jeste, možda očekujete investicije u Ivanjici, naravno i svim opštinama, svim gradovima Republike Srbije. Meštani su u Strubači i Pogaču dočekali goste, zaigrali kolo na novom asfaltu, a aplauzima su ispratili presecanje vrpce i zvanično puštanje u rad novog puta. Pa ja sam Tomislav Obrenić, da se zahvalim svima u ime meštana Jankovića, Prtenjaka i Bujoša. Hvala, sve što smo se dogovorili pre 12 meseci, to je sad ispunjeno i završeno. Znači, ja se u ime svih građana ovoga kraja zahvaljujem direktoru Puteva Srbije,
Milenku Kostiću i našem predsjedniku opštine Milivoju Doloviću. Ulaganje u putnu infrastrukturu je izuzetno značajno za razvoj privrede, poljoprivrede i ostanak mladih, posebno u ruralnim područjima Srbije. Znaju to meštani Kotraže koji su priredili pravoslavlje za preko 200 ljudi u lokalnom restoranu. Put nam dosta znači. Deca idu u školu, da idemo u njive. Vi živite ovdje? Da, živim ovdje, u zaseoku Kotraža. Kažite mi, imate decu? Imam decu, 2 dece. I oni su ovim putem do sada išli u školu? Da, išli su u školu. Je li bilo teško? Pa nije bilo teško ili je imalo asfalta, ali sad je već bolje, nema rupa, nema ništa. Jeste očekivali da će se ovo dogoditi jednog dana? Jesmo očekivali. Je se vama sviđa ovaj put? Da. Je se i tebi sviđa? Da. Dobro, a kažite mi danas ovdje, jeste se malo igrali, videla sam da ste igrali kolo. Da. Znate da igrate? Da. Kako izgleda igrati kolo na novom asfaltu? Lepo. A tebi? Pa da. Pa znači nam mnogo. Od koliko dugo živite ovdje? 30 godina. I jel su bili nekad bolji uslovi? Pa nisu, sad su lepo uradili. Jeste se nadali ovom putu? Pa nismo. Znači ovo je iznenađenje? Iznenađenje. Pa znate šta, s obzirom za Dragačevo i ove meštane koliko puno rade i treba im stvarno puteva da bi malinjake mogli uspešno da obrađuju i što su sastavili sa Divljakom dole, znači to je stvarno povezan jedan vrhunski put. Što se mene tiče, meni je ovdje ćerka udata, imam unučiće i drago mi je da mogu da im dođem što pre i što boljim putem. Znači dosta, zato što je ostalo dosta omladine, bez puta ništa, ima i dosta, bave se poljoprivredom, maline, kupine i voća, stočarstvo i tako. Jer bez puta nema ni omladine, neće dostane, idu na stanstvo i veže za boljim parama, šta ćeš. Možda će onima koji su rođeni na asfaltu sve ovo biti čudno. Sa druge strane, oni koji su godinama gazili kaldrmu znaju da je njihova sreća danas bila neizmerna.